Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Allah Teala barınızlarda niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul kılgan bolsun. Daim ele aytıp жүрөбүз. Kimde kim Allah Teala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp gelgen bolsa, bir kadamına soğup yazılsa, ikinci kadamına künö yazılat deydi. Barımız pendebiz, künö kör pendebiz, garantiya yok, künösü yok dep. Oşağa Kuday Teala her birinin baskan 10 kadamımızla soğup yazsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen künölörдү Kudayım keçirgen bolsun. Anda sağımızı başladık. Buyursa şu bireden açıp ketip okşay sizlerмен жолукпаганыбызга. Биздин бүгүнкү темабыз арам жол менен ырыскы табуудан сактануу деген тема экен. Арам жолдон сактануу. Өзү негизи биринчи биз арам деген өзү эмне, ошону билүү үчүн билим керек экен да, билим. Болгондо да бизге диний билим керек экен. Дин болбосо адал арамды биз ажырата албайбыз. Biz adal aram деген нерседе biz акылга таянбайбыз туугандар. Акылга таянбайбыз. Biz шариатка таянабыз. Анткени бир машинени чыгарган завод болсо, ал жерде өзүнүн эмеси бар да, китепчеси бар да машиненин, туурабы? Буга сен бензин куй, салярка куйба деп жазып коет го баягы жердечи. Ошондой эле бизди Аллах жаратканбы? Демек, Аллах Таала өзү кайсы нерсе бизге зыян, кайсы пайда, ошону Кур'ан-ы Карим аркылуу, пайгамбарыбыздын хадис аркылуу бизге айтып койгон туугандар. Ошондуктан биз акылга таянбайбыз. Мисалы, Hazreti Ali'nin sözü var. Eğer de akılga tayana turgan bolsak, maasının üstüne emес, astından mask tartışыбыз керек эле деп айткан. Билесиздер да? Акылга сала турган болсок, асты кир дейт, асты менен басабыз. Жок, шариатта эмне дейт? Üstüne mask тарт дейт. Ошондуктан биз акылга таянбайбыз. Биздерде эмне? Биз динге таянабыз. Динде Аллах Таала өзү бизге ошол нерселерди айтып берген. Анан моменттен пайдаланып, мен күчүктөн дагы бир нерсени айтып коеюн. Hazreti Ali'den сұрап да. Hem olaya kişilerde kanday aybanlar tuğulat, kanday aybanlar cumurtkadan çıkat dese, Hazreti Ali aytıptır. Kulağı varlar tuğulat, kulağı yoktur cumurtkadan çıkat degen eкен. Karasan var ya. Olaya adamlar da. Karasan taşbaka, tüy, kuş, tok, kulağı yoktur, bardın ne? Cumurtkadan çıkat eken. Kulağı barlar tuğulat eken de barlar. Karasan akılım jetpeydi da. Emet tuğanlar. Bu yerde biz ayttık, adam araldı bilүү üçün biz birinci ne kılış gerek? Dini bilim alışımız gereken, ilim gereken. Emet Peygamber'in hadisinde gelir. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Adal açık aykın nerse. Aramda açık aykın nerse. Ve beynehuma umurun müştebihat. Bir ikisinin ortasında kevir kümöndü işler var deydi. La ya'lemuhunne kethirun minen nas. Hani köptөгөн adamlar bilbeyt deydi. Ha? Köptөгön adamlar bilbeyt. Bu yerde jakşı, adal, aram degen nesleri var da. Ortada kevir kümön işleri var da. Misal oşol nerselerdi köpçülüğü bilbeyt dağın, oşol nersege kirip ketet da. Oşol nersege kirip ketet. Emi, negize oşol nerselerdi düşkö bölüp karayt. Birincisi bu adal nerseler. Adal degende ne? Nan jeybiz, alma jeybiz, su içeyiz. Bunların bardalı ne? Bu adal nerseler. Bu açık adal nerseler. Alem aram nerse kaçı dese? Arak, aram, çoçko aram, ölgön malın yeti aram. Kuday saklasın. Hazır ölgön malın yetin bilmeyiz biz jep atабыз bazır. Kaçtan biliriz? Kalbasanın артынан koyup jep atабыз. Misalı uğule kele atабыз, kalbasını sekке tapşırat eken deyip, onu aytı öyle atat köpçülüğü ölgön maldardan, aram ölgön malın etini tapşırat deyip öyle. Kuday saklasın al mesela. Anan, oşan benim misalı zara, misalı kan, böyle şey jeytirgan emas, zina aram misalı, jalgan süylөө aram, gıybat kılуу aram, biröөнүн артынан süylөө degende bu aram. Biröөнүн артынан süylөгөндө эмне? Bizde bunu gıybat dep koydu. Jok adam артынан süylөө da. Bul dagın aram. Uşakçılık dagın aram. Biröөнүн sözünü taşıp ekinci biröөгө aytуу. Çoğuçun ayaldı karoo dagın bul aram. Görbeysizlerби? Көздү тосуу жүрүш керек да. Биздечи, өзүбүz кыздарыбызды, аялыбызды жасантып көчөгө чыгарып коюп атабыз да баягы жерде. Өзүбүз шым алып беребиз, футболка алып беребиз, лосин алып беребиз. Кыздын кыздай, кыштын кыштай болгону жакшы дейт. Аял киши узунураак кийиниш керек.
Bizde özün jasantıp durup köçege çıkarıp koyuyorsun, anı körgön erkekler közümenен karap durup trolleybusga çeken oturup koyup atat. Koyar жерdeçi. Köz degen nerse var bizde. Ha? Misal Peygamber hadisinde gelir, "Al-aynu tudkhilul cemala fil qidri ve tudkhilul insana fil qabri." Köz adamdı kabırga töөнү kazanга kirgizip koyat deydi. Figürasyon eken de öyle köz atıp koysa bu mayıp bolup kalışı mümkün. Bu jaman nerse köz. Andan keyin kümen nerseler var. Var, bu açık emes da. Anı alımlar gana bilet eken da şariattın negizinde. Kur'an'da bar bolsa Kur'an'da mınday, hadiste olsa mınday, bol bolsa kıyas dep koyat oşona. Kıyas degi salıştırıp, bul maselege okşaş eken demek bol mınday bolat dep turup, alımlar bizge çıkarıp beriş gerek. Bunu alımlar gana bilet. Köpçülük nerselerini biz bilbeyt ekemiz. Kümen nerselerini surap taktaş gerek eken da. Taktaş gerek eken. Anam bu menimçe mınday bolsa gerek. Senin oyunça mınday bu, anda senin oyunday bolut dep. Bu şariat seninçe menimçe menen ketpeydi. Bak orça aytkanday pammayımı, patvoyımı degen söz menen ketpeydi da bizning şariatыбыз. Bizde tölköm ne? Pakaranu, pahadisu, paşariatı degen nerse jüret da bayaq жерdeçi. Kur'an'da mınday, hadiste mınday, şariatta mınday. Bu alım İmam Azam mınday degen, İmam Malik mınday degen dep, oşol alımlar, oşol ne? Kur'an'dan, hadisten altıp bizge mına taşlap koygan, oşol nerseni biz paydalanışыбыз gerek. Eğer adaşıp bilbesten kümöndü işti, küne işti jasap koygan bolsak, anda tövbe kılıp oşol işke kaytpayman dep niyet kılış gerek eken da. İstiğfar aytış gerek eken, jakşı işlerdi kılış gerek eken, antkeni jakşı işler ança bizdin ketirgen jaman işler, kataşılıklarыбызды ketiret deydi. Eğer çındap tövbe kılatıran bolsak Allah Taala onu keçiret deydi. Antkeni Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 25. ayetinde ne deydi? "Ve huvellezî yaqbalu tevbete an ibadihi ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemu ma tef'alun." Sadakallahu azim. Pendelerinin tövbesini kabul kılgan da, jamandıkların keçirgen de Allah Taala özü. Al emne kılganın ardı bilip durat deydi. Demek Allah keçirimdi uzat. Barızdın günölördü keçiret. Kim kata ketken yok. Barızdın kata ketiret. Misalı men dele kata ketirem. Misal eğer de mınday kıla turan bolsoň dep keyer moldalar aytsa, keyler pretenziya koyup atkan, nege sen adamlarda aytasın, özüңdü aytpaysın, sen mi periştesin mi deyip. Men oşa özümdü aytam. Men dele kata ketirem misalı. Eğer kata ketire turan bolsak ne? Allah Taala keçiret sözsüz türde. Misal küne kılgan emesmin degen hiç kim yok da. Misal adı, kimin bir de küne kılgan emesmin degen var mı? Hiç kim kol kötere almayız. Yani biz dahi kılgan emesimiz esiz de yok da misal. Misal, küne kılgan misal, men küne kılgan. Ana kimin küne kılgansın? Kötermegen adam yok da misal karap görsen, küne körpende ekemiz de bardığızçı. Tuğanlar. Oşandıktan ne? Allah Taala bu keçirimimizi adaşıp küne kılgan bolsak sözsüz tövbe kılal tuğanlar. Allah Taala keçirimimizi uzat. Anan Allah Taala şu Kur'an-ı Kerim'de aytat, bu жерде ne? Furkan suresinin 70. ayeti eken. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen saliha fe ulaike yubaddilullahu seyyiatihim hasenat ve kânallahu gafûrar rahîmâ. Kim ökünüp tövbe kılsa, iman keltirip deydi. İman keltirip jakşı işlerdi jasasa, anın jönü başka. Allah Taala anday kişilerden jamandıkların jakşılıkka almaştırıp koyat. Keçirimdi da, ırayımdı da Allah Taala özü deydi. Karasaňlar şans eken da. Eger de bilbey жүрüp küne kılıp Allah'ım keçirmenin dep tövbe kılsak, murdaki küneňördi deyip soğupka almaştırıp koyam deydi Allah Taala. Vada berip atat. Furkan suresinin 70. ayetinde. Natığanlar. Allah Taala şunçalık bu berişen zat eken. Kudreti güçlü zat, keçirimdi zat deydi. Ondan keyin at-taibu minez-zambi kemen la zambe lahu deydi. Ondan keyin İbn Mace'den aytılganda bir hadis var eken, künöden tövbe kılgan adam künösüz adamga okşoş deydi. Künösüz adamga okşoş deydi. Misalı bir idiş jaman bolup kaldı, bulganıp kaldı, oşan jakşılap jууp tazalasaң taza da tuurabı? Kir emes da. Oşonda ele kir bolup kalgandan keyin juusaң bu taza. Başında taza bolçu kir bolup kaldı, juusaң kayra taza bolup kalat. Oşonda ele biz küne kıldık bu, Kudaydan keçirim surasak, künösü yok adamda ele taza bolat ekenmiz. Ondan keyin
Allah Teala'ga jakındap күнөөдөн алысташ керек. Азгыры, күмөндөн алыс болуу керек дейт. Булар шайтандын бизге ошол бир иши экен да. Жүрөккө капалыкты киргизет экен. Бул шайтан үчүн азгырык экен. Адам капа кылат экен, азгырат экен. Эмне кыласың? Андай кылба, мындай кыл деп эле адам азгырыктарды сала берет экен да. Эми бул шайтан бүт эле баарын азгырат экен да. Бирөө сурайт менден. Молдону дагы шайтан азгырабы деп сурайт. Мен айттым, сенин сурооң пожарниктин дагы үйү күйөбү дегенге окшоп калып атат дедим. Эрежени сактабаса пожарниктин деле үйү күйүп кетет. Ал спесим жардам бербейт да, туурабы? Бир молдо алым айтат. Эрте менен багымдатка турайын десем, шайтан жат бер, бир аз жат деп уктатып койду дейт алдап. Уктап калдым дейт багымдаттан. Экинчи күнү дагы бир аз жат десе, дагы жата бердим, дагы уктап калдым дейт. 3 күн катары менен шайтан мени уктатып койду дейт баягы жердечи. Бир аз жат десем, макул деп жатып калдым дейт баягы жерде. Ойлонуп отуруп дейт, 4-күнү мен дейт, шайтанды дагы алдап үйрөндүм дейт. 4-күн намазга турайын десем, шайтан дагы бир аз жат дей берди эле дейт. Макуланда, сен жатып тур, мен барып багымдатып окуп, анан кайра келем, чогуу жатабыз деп туруп кетип калдым дейт. Көрбөйсүзбү? Демек, бул жерде шайтан ошондой экен да, аркада азгырыктарды берип туруп, бизге бир кайгыны сала берет экен. Кудай Таалам өзү сактасын, Кудай Таалам өзү арык кылсын. Эми бул жерде бул арам деген нерседе сөзсүз түрдө эле, мисалы, сөзсүз бир арам нерсе, арак ошол нерсе эмес. Мисалы, акча адал эле да, туурабы? Бирок ошол акчаны биз бирөөдөн наразы кылып тартып алган болсок, же уурдап алган болсок, же бир процентке алган болсок, бул арам болот. Ал арам шариат боюнча. Мисалы, бирөөдү сен мажбурладың, айырга жок берди. Мен макул эми ала берем. Мен үйүмдү алып койгончо, мен ушул акчаны бердим, машинемди бердим эми. Деди. Бай өзү разы болуп бергендей сезилгени менен ичинде кыжалачылык ошол арам. Кудай сактасын. Процентке берип, же алсаң, ал дагы арам. Эми бул арам тамактын зыяны көп экен да. Мисалы, кыяматта 4 нерседен суралат дейт. Ар бир адам сөзсүз 4 нерседен суралат дейт. Ошонун бирөөсү акчаны сурайт экен да. Бул акчаң кайдан келди? Каяка кетти деп. Бай орусча айтканда входящийди сурайт экен, анан исходящийди сурайт экен баягы жердечи. Кайдан келди бул? Мына 5 сом, мына 1000 сом, 5000 сом кайдан келди? Каяка кетти? Каяка сартадың деп, ошону дагы Кудай Таалам бизден сурайт экен да. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Бұл Ниса сүресінің 29 аят. О иман келтіргендер, бири-бириңердин мал мүлкүңөрдү арам жолдор менен жебегиле дейт. Арам жолдор менен жебегиле дейт. Бири-бириңди алдабашың керек да. Кээ бир достор бар, түшкө чейин элди алдайт, түштөн кийин бири-бирин алдайт да. Базарда көрүп жүрөбүз да баягы жерде. Чоң эле соода кылган балдар баягы жерде. Бири-бирине наразы болуп эле жүрөт баягы жерде. Ушу мени алдап койду да кече, мен үйгө барып ойлосом алдап коюптур, мен алданып калыптырмын деп баягы жерде. Көрбөйсүңөр? Кудай Таалам өзү сактасын. Эми пайгамбардын дагы бир хадисинде келет: "Ла ятиянна аля наси заманун ла юбалил мар'у бима ахадал мал аминал халал амин харам." Бир вакыт келет дейт, кыямат жакындаганда. Елдер эч нерсени ылгабай калат дейт. Ошол тапкан акчасы арамдан келдиби, адалдан келдиби, айырмалабай калат дейт. Кудай сактасын. Ошондой заман болуп калды азыр. Бирөөнү алдайбы, урабы, иш кылып акча таппай болуп калды. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Эми ал нерсенин кандай зыяны бар? Ал береке кетет. Тапкан акчаңда береке жок. Анын зыяны эмне? Аллах Тааланын каарын келтирет. Аллах Тааланын каары түшөт. Эгерде биз арам тамак жесек, бирөөнү наразы кылсак, бирөөнү урсак, бирөөгө зулум кылып акча таба турган болсок, өзүбүздүн жашоодо кыйынчылык күчөйт. Кыйынчылык жашоого биз дуушар болобуз. Анан дагы кийинкиси дуабыз кабыл болбойт экен. Бирөө наразы болуп атса, кантип дуабыз кабыл болот?
Ondan keyin Peygamberimizin da bir hadisinde gelir. Bir adam deydi uzak safarga çıkkan deydi, üstü çarçagan deydi, üstü kir deydi, çağlıkan, kolunu kötörüp dua kılatat. O Kuday deyip dua kılatat. İçkeni aram, jegeni aram, kiygeni aram. Kante bunun duası kabul bolsun deydi. Dua kabul bolbaydı eken. Kuday saktasın narseler. Antkeni oşal bizdin jasagan işlerimiz dua kabul bolo turgan joldu tosup koyup atat da. Dua kabul bolo turgan joldu tosup koyup atat. Kuday saktasın. Andan prosent menen mamile kılуу bul çoğun günü. Allah Taala egerde kim prosent menen akça alıp akça bere turgan bolsa, Allah Taala'ga jana peygamberge karşı çıkan bolat degen Kur'anda ayat var. Bu menin sözüm emes, bu Allah Taala'nın Kur'anda ayatı. Allah Taala Kur'anda Bakara suresinin 278-79 ayetinde bunday dedi. O iman keltirgenler, Allah'ın hükümüne karşılık kılууdan saktangılar. Eğer imandı pendelerden bolsaňar, anda sütkorluktan, prosentten kalgan alasaňardy albagıla deydi. Bildin mi aram ekendigin? Boldu, mamileni toktat deydi oşonu. Kalganı albayla koy deydi. Eğer bunu kılbasaňar, demek üstög akçany adal dep esepteseňer deydi. Prosent adal dep esepteseňer, anda Allah Taala menen anın elçisi peygamberden soğuş küte bergiler degen Kur'anda ayat var. Demek Allah'a peygamberge karşı çıkan bolat ekenmiz. Hem oşon menen birgelikte para alуу, взятка. Bol biröөнүн акысына кирип болуп эсептелет. Мисалы, бул качан берет взятканы билесиздер да? Мисалы мен недостойныймын да, мисалы татыксызмын. Biröөнүн ордун мен талашамын да, акча берем дагы, ылайыксыз жерге мен өзүм барып кирип аламын да. Biröөнүн акысына кирип атам. Акча берип туруп, ошол ишке мен орноштум да. Бул не? Biröөнүн акысына кирген болуп эсептелет да. Бул дейт, элге дагы зыян, өзүңө дагы баарына зыян да. Misal men iştin közün bilbeymin, o şöyle barıp durup, bardır iştin açmaltayın çıkaram da bayağı жерде, тура mı? Ata spesialist işteş gerek. Bırak men zulüm kılıp, akça verip durup, anın oradan men barıp aldım da para verip. Kuday saktasın. Bul dağın ne? Çoğun künöөлөрдөн. Kuday Taala özü saktasın. Antkeni men tatıksız bolup durup, o şöyle жерге men barıp aldım da men künöөгө batam. Tatıklı adam var, bayakışta tanışı yok, akçası yok. Bирок татыктуу иштей алат, иштин көзүн билет. Мындай карап туруп эле чечип кое турган иштер. Бирок акчалуу адам, акчасы бар. Бардык ишти мен бүтүрөм деген нерсе мына орноп калганда көкүрөгүндө. Кудай сактасын. Анткени Peygamber'in hadisinde kelет: "La'nallahu ar-rashi wal murtashi wal raish." Para bergen adamga, para algan adamga, ortomçu bolgan adamga Allah Taala'nın kargışı olsun deydi. Nalat olsun deydi. Kuday saklasın. Ondan keyin oşal aram tamaka dagы ne kirip ketet? Tavardın soda men iştegende tavardın ayыбын jaşırуу dagы ne oşal aram tamaka kirip ketet eken. Ayыбын aldap satasың da bayağı jerde. Bul birinciden. Ekinçiden deydi, salmaktan, tarazadan aldoo, жалган süylөө, жалгандан kasam içүү, bunun barısı oşo azırkı aram tamaka kirip ketet. Kuday olsun diye berdi koy bir. Arkanda sözlerde aytıyor. Dene bir tamaşa var mı? Böyle nan olsun diye bergen eken, nan taşıgan maşina vurup ketiyor, ölüp kalıptır deyip bayağı жерде. Oşağa okşap bu жерде ne? Kasamdı dağın, antişkenin dağın özünün ordu var. Daim ele çevirbeş gerek. Kuday saklasın. Antkeni Allah Taala Kur'an'da dağın aytar. وَيْلُلْ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Sadakallahu aleyhi. Bu Mutaffifin suresinde ne deydi? Tarazadan alganlar, tarazadan alganlardan şoru kaynaydı deydi. Demek kargış bolsun onlarga deydi. Tozak bolsun deydi. Alar kalayıktan alganda aşıgırak çenetip alışat. Alarga çenep je tartıp berse kemitip berişet deydi. Mına. Kuday saktasın. Oşolorga Allah Taala'nın kargışı olsun deydi. Kuday Taala'm özü saktasın tuğanlar. Mına oşol neslerden mes ehtiyat bolalım. Emi oşol aram neslerin katarında arak var, dedik narkotik var,
Tameki dağın var, ойлауңыз да, тамекиде кішкене льгота бар екен. Тамекиде де льгота жоқ. Арам деп ашық еле айтамын мен. Же бар ғой, халал дегендер бар, қол көтеріңдерші. Тамеки халал, насвай халал деп. Жоқ анда ешкім. Барды біледі. Тамеки жақсы десең жаман дейді. Жамамы демек бұл арам да. Құранда не дейді? Юхаллу лахамут тайибат ва юхарриму алейхимул хабаис. Алар үшін жақсы нәрселер адал, жаман нәрселер арам деді. Жаман ба арам? Құдай сақтасын. Аллах бетін арық болсын. Жетімнің ақысы дағын бұл арам. Bizde жетімнің ақысы қарышқыр қойдың артынан чұрқағанда чұрқап жейбіз ғой. Bir adam öyle тұрған болса, артынан жаш балдар қалса, мүрзеге барып көміп, ошының арелі кетіп қалсақ болады. Үміт қылып қайра келіп отырады ғой үйге. Ошылардан бір нәрсені жейік деп, жаңағы құзғындар өлімтікті жегендей болды байқұс. Ал жетімдер қиналып жатса. Ошынан ары кете берсе болады. Келгеннен мақсат емне? Ümit de мысалы. Құдай сақтасын. Ошонымен бірге жұмысшылар, айрықша мына фирманың иелері, фирма іштеткендер, мандекер іштеткендер, жұмысшыларды іштетіп, айлығын азайтып, же кешіктіріп беру бұл дағын арам. Анткени пайғамбар хадисінде келеді, біреуін іштетсең, тердеген тері құрғағанша анын ақысын бер дейді. Бұл дағын арам да. Құдай сақтасын. Тура, егер кемшілік кетсе, ошаны азайтын, ол жерде сен тура жасап алыпсың. Бұны қайра жасақ, башқа біреуге жасатышым керек деп аны айтсаң болады. Жөннен анымыны шылтауы азайтып, кешіктіріп бербей жүрерсең, бұл арам туғанда. Құдай сақтасын. Егер де арам жеп біз ибадат қыла тұрған болсақ, бұл дегені бізден ибадаттарымыз қабыл болмайды екен да туғандар. Соның сөз бар да. Арам тамақ жеп ибадат қылған адам деңіздегі толқынның үстіне үй салғандай дейді. Үй сала аламыз ба? Сала алмаймыз да. Ибн Умарды білесіздер, пайғамбардың орынбасары Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Хазіреті Умардың баласы бар. Ибн Умар айтқан екен, "Мен салла фи таубин би ашри дарахим фиха дирхам харам, лам яқбалуллаху лаху салах, ма дама юсалли фи." Егер бір адам 10 дирхамдық киімді киіп алып тұрып намаз оқыса, ошол 10 дирхамның 1 дирхамы арам болған болса, анын ибадаты қабыл болмайды дептір. Ибн Умардың сөзі. Егер ошол киімді киіп алып намаз оқыса, ал ибадаты намаз қабыл болмайды дептір. Көрбейсіздер, анткени арам аралашып отырады да баяғы жерде. Толқынның үстінде үй салып отырады да баяғы жерде. Құдай сақтасын. Иблис тағын аскерлері менен жин өткөрөт экен да, жин өткөрөт экен. Ошондо аскерлерин дайым эскертип турат экен. Мындай карагылачы, эгерде арам жесе, анда жөн койгула. Баары анын ибадаты кабыл болбойт дейт экен. Карасаң, оңой эле экен да алчы. Арам жегендерди шайтан азгырыштын эле кереги жок экен да, асыл ибадат кабыл болбойт экен. У аракетчилик тартып жүрө берет экенбиз да. Карасаң, иблис, карасаң, ал профессорлорду алдап коет го. Профессорлорду алдап коет. Мен айттым ғой сөздің башында, ақылға таянбайбыз біз, шариатқа таянабыз, адал, арам нәрсе деп. Ақылды, қиын деген адамдарды шайтан азғырып, алардың сөзін қарасаң, профессорлар айтып отады. Арақты ішсе нешер, просто дозасымен ішіш керек дейді да. Ақылына таяну үшін айтып отады да. А біз ақылға таянбайбыз, бізде шариатымыздан не дейді? Мас қыла тұрған нәрсенің көбі дағын, азы дағын арам дейміз. Құдай сақтасын. Шайтан не дейскен? Егер арам жеп атқан болса, тек қойғыла. Ал ибадатының пайдасы жоқ дейді екен шайтан. Құдай сақтасын. Қандай зияны бар арам жей тұрған болсақ? Балдар ата-енесін наразы қылады дейді. Неге? Себебі арам тамақ жеген да. Балдар қайырымды болбайды дейді. Наркоман болып кетуі мүмкін. Себебі біреудің ақысını жеп ошаны бұға бергенсің да. Қанша адамдар наразы қылғансың да. Мысалы таразадан алдадың. Жол болса байдала деген күрішті сен бірден кекіліп тұрып лазер деп саттың. Баяғы жерде. 100 сомдық күрішті атын өзгертіп тұрып, араластырып тұрып, 180 сомнан саттың. Құрт сатқандар. Бұл құрт дейсің дағын күріштің сечкаларыны майдалап тұрып, ұн қылып тұрып, қошып, анша-мұнша емеден қошат екен, әлібастерден қошат екен, тезірек қатат деп.
ошентип атып муну курут деп сатып атат да баягы жерде. Алган адам жесе дагы окшобойт, наразы болду. Мисалы, ошол 10 000 адам сатып алган болсо, 10 000 адам кыямат күнү мойнуна асылат да. Кудай сактасын. Биздин дуабыз кабыл болбойт. Балдарың сени наразы кылат. Бул дүнөдө эле көрсөтүп коет экен да. Балдар сен айтканын кылбайт. Анткени арам тамак менен чоңойтуп койсун да. Кыямат күнү ордуна Аллахым, атамды биринчи тозокко сал, ошол мага арам тамак жедирген дейт экен. Кудай сактасын. Bir Said деген сахаба келип туруп пайгамбарга айтыптыр. Салиллаха ай яжалани мустажабад дуа. Пайгамбар, мен Аллах Тааладан сурачы, менин дуам кабыл боло турган болоюн десе, пайгамбар айтыр: "Я Саид, атиб мат'амак, тужиб даават." Сен тамагыңды таза кылсаң, дуаң кабыл болот деген экен.